Lagi na. Ini cara menipil jagung atau apa tadi namanya? Parutan jagung. Memarut jagung. Awalnya jagung diparut dulu, baru setelah itu pakai tangan. Nah, jadi salah satu teknologi tradisional yang membantu para petani. Salah satunya adalah mama saya. Nah, oke, ora sih nak. Ora sih. Senyum lagi dulu Ina. Lagi dibikin video Ina. Padahal mau jadi tong, buat cara nah. Pertama-tama, Pertama-tama jagungnya dikeringkan dulu gitu Ina. Jemur. Iya dikeringkan juga. Dikeringkan dulu biar Terus? kering. Nah. Bunga diparut. nah, terus, Baru diparut lah. setelah diparut, Dijemur lagi. nggak dipipil-pipil dulu, Hah? nggak dipipil, kayak gitu. Dibimet tuh. Nah, inilah. Nah, setelah dijemur, keringkan, kalau mulai dijual sedih sekilo. Berapa sekilo kalau dijual? Kunado di basa kongan. 5.500. Padahal ini mau dibikin untuk Makan ayam. makan ayam ya. Sa merengkel ba na panyo? Ini ikan itu tenang hasil. Jadi daripada menurut Jagung. Babulu Bolo di kare juga diri mono rela ida. Manuan jagungon mulu kami nasa dia budo paling 2 hari. Alay mo lang yung kontrol may kung 2 halak. Kaya di na 100. Okay. Itu mi, mengatur ding. Enggak, sejak itu sakit itu. Rola ilum, andang masih di. Now, ano pala tayo doon na. Marililu ba na nalagkabog na marorok matakon na lang. Gara-gara Pani nih. Pani lagi kata Pani. Nah itu. Jadi ini untuk apa tadi? Makanan ternak ayam. Mantap. Nang jawab to yung mas pertama on plastik mak. Jual 5 plastik, o mapadulu hali ito. Di sana dijual mo, jual. Tao ken guldo. Sumaro mo Oh, hindi. ini. Ay man, uri ba tas kilo sa tulubugan. Hali hepengi. Hebat. O man naman sa akin. Pero kung mansol may kayo ma. Emak, Ada kumar dua. kebutuhan. Dia yang betul mau tong mana kita mana ni. Iya lah Pak. Ibu kami 2 hari ibu kami. Ini pengen mulai kami jam sabolas. Jam sabol. Masih mangkat di gimana Mak? Itu memangkat di. Memangkas, aneh pak. Apa sih pak aneh? Wah mantap sih Pak. Enggak mangkak, enggak aku. Inilah opung. Usia 73 tahun. Masih kuat. Jadi nasi kalu. Ano ko tong nakuha ng ulo ke. Ako ko nang sa orang lain. Pwede sa mga tulang. Ay nalaw manut kalapan na mahami si. Iwas kan? Ano pa yun? Asa isuro beje suni. Asa sunon ng kalapa. Biglang ng lumuna mo tamo na sa. Pagulot kailan ni suwan ni suwan. Bukan sila kayo, ninunutan na siya. Bila kegiatan. Sa tongan. Ala, ini pag yung mo na lang sa tongan. Sa dami ni tanudi ba buti. May 2 hari to. Jam-jam sa molas dami muna. Nah itulah kisah-kisah
dalam kehidupan petani di Nagujur. Ada ibu jual mate, tung ni dulu dagang tay, kau mani layan John, tapos na kung siya ni Sarah Subuhi kan, Taha, kalau jagung, bakal lo bakal. pakal. Jadi alas sudah dia ni mani terdes ni. Dia untuk hari kalapan lo. Tapi matahari, baiknya serasa matahari kayak bedang kurang nih. Oh, jadi halakan dia dapat halakan memang semua lagi hutan yang halakan nalau bulbang keso udah nalau ni malu pe katarin lah jagung manis nih, jagung manis. bisa adu baik kami jagung manis habis bisa lagi halakon no Iya apa nih? Enak jagung manisnya. mulai marfamu ngai Jagung manis. 2 kilo itu dua bungkus dan 2 kilo Bibit nih? bibit nih 25.000 sebungkus. Alam na to ang usangan niya lang eh. Ito, ayos siya lang yan ang manang kilo. Ya, Opung ditemani cucunya, Fani. Stephanie. Nah, itulah tadi kisah-kisah cerita menarik mengenai memipil jagung atau Mamipil. Mamipil. Ang pudo. Ibu na nagkalapason Saudi. Sini suno. ah. Dia gumay na gano'n. Oh di itano udah butong ya, kayak tutup matahari. Suwag gano'n. Kayak mana guys saya ditong sebentar di. Suwag gano'n si Pata. Nang marbo. Ini narotong ay kan, ano nga sudah itu. Oke. Nah, itulah kisah-kisah menarik. Nang laraw kayo, ma? Mungkinlah jagung, memipil jagung.